ҳамдиёрони иззатманд салом. муҳимтарин уҳдадории ҳар як шаҳрванд ин риояи қонун ва итоат ба талаботи он мебошад. Дар ҳолати вайрон намудани муқаррароти санадҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои ҳуқуқ вайрон гардида, боиси зарар дидани муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад. Дар барномаи навбатӣ ахбори Вазорати корҳои дохилӣ бо ҳам мебинем, ки боз киҳо меъёрҳои қонунро сарфи назар намуда даст ба қонуншиканӣ задаанд. Дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир бо оқибатҳои фоҷиабор ба ҳаёту рӯзгори одамон, бахусус ҷавонон таҳдид намуда, хеле зиёд ба мушоҳида мерасад, ки он боиси бадбахтиву тирагии рӯзгори нафарони алоҳида мегардад. раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҳадафи ҷиноятии 2 нафар нашъаҷалобро барбод дода, аз онҳо наздики 70 килограмм воситаҳои гуногуни нашъадорро мусодира намуданд. ғайриқонунӣ ба муомилот баровардани воситаҳои нашъадор ва то рафт бештар майл пайдо намудани қишри ҷавони ҷомеа ба истеъмоли ин маводи заҳрогин боиси ташвиш буда, гирифтани пеши роҳи ин омили номатлуб аз ҳар як нафар масъулияти ҷиддӣ талаб менамояд. кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадори раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҳадафҳои пинҳонии 2 гурӯҳи нашъаҷалобро барбод доданд. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ зимни ба фурӯш баровардани воситаҳои нашъадор дар ҳаҷми махсусан калон шаҳрванд Акбаров Хисрав соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб дастгир карда шуд. зимни кофтуков аз ном бурда дар умум 30 килограмм воситаҳои нашъадори нави ҳашиш, наздики 2 килограмм афюн ва беш аз 3 килограмм воситаҳои нашъадори нави метамфетамин ба истилоҳ кристалл дарёфту мусодира карда шуданд. аз рӯи ахбороти оперативӣ як гурӯҳи дигари қочоқчиёни воситаҳои нашъадор мавриди коркардҳои оперативӣ қарор дода шуд. муайян гардид, ки шаҳрванд Ахмедов Али соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Бустон бо гурӯҳҳои нашъаҷалоби хориҷи кишвар робита дошта, воситаҳои нашъадорро дар ҳаҷми калон ба соҳибияти худ қабул намуда, ба дигар нашъаҷалобон ба фурӯш мегузорад. зимни коркардҳои оперативӣ Ахмедов Али ҳангоми ба фурӯш баровардани воситаҳои нашъадор дастгир гардид. аз ном бурда низ наздики 30 килограмм воситаҳои нашъадори нави ҳашиш ва беш аз 3 килограмм воситаҳои нашъадори нави афюн дарёфт ва мусодира карда шуданд. дар умум аз ин 2 нафар нашъаҷалоб наздики 70 килограмм воситаҳои нашъадор дарёфт ва мусодира карда шуданд. айни замон дастгиршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташон бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. мусодираи воситаҳои нашъадор аз муомилоти ғайриқонунӣ самти асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб рафта, кормандони милисия ҳамчун субъекти муборизабаранда ҷиҳати пешгирии интиқоли воситаҳои нашъадор муқовимати устувор нишон медиҳанд. ҳамкоронамон аз боздошти паҳнкунандаи ин бори марговар ва мусодираи як миқдор воситаи нашъадори метамфетамин кристалл гузориш таҳия намуданд. вақтҳои охир ба мушоҳида мерасад, ки дар баробари ҳабҳои синтетикӣ воситаи нашъадори нави метамфетамин кристалл, ки маводи шаффофи сафедранг ва ба шишапора монанд мебошад, аз ҷониби нашъаҷалобон ба муомилот бароварда мешавад. хушбахтона қасди ҷинояткоронаи нашъаҷалобон новобаста аз тарзу воситаҳои кашфнамудаашон аз ҷониби кормандони милисия пешгирӣ мегардад. чунончи дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯии кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори Вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти пинҳонкоронаи як нафар нашъаҷалобро бепарда сохт, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба паҳну фурӯши воситаи нашъадор даст дошт. шаҳрванд Раҳмонов Меҳроб соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи деҳаи Арбобхотуни ноҳияи Сино, ки худ мубталои нашамандӣ мебошад, ҳангоми ба муомилот баровардани як миқдор воситаи нашъадори метамфетамин кристалл дастгир карда шуд. рафти тафтишот маълум намуд, ки ин маводи заҳрогинро гумонбаршуда тариқи WhatsApp бо усули махсус, яъне ба таври закладка харидорӣ намуда, ба мизоҷони худ, ки асосан ҷавонон мебошад, ба муомилот мебаровардааст. муддати 2 моҳ мешавад бо хариду фурӯши кристалл машғул мебошам. 1000 сомон пул мепардохтем, харида тақсим мекардем байни худамон. ба маблағи 500 сомон 400 сомон мефурӯхтам.
инчунин муайян гардид ки номбурда дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар деҳаи арбобхотун барои истифодаи воситаҳои нашадор шароит муҳайё карда бо Саиду Фузайл иstiqomatkунандаи деҳаи мазкур ва Ахмедов Усмон соли таваллудаш 1983 иstiqomatkунандаи маҳаллаи Испечаки шаҳри Душанбе ба истифодаи ин маводи марговар машғул буд. вақте ки ман дар беморхонаи шифобахш кор мекардам, ман ӯро табобат кардам ва ҳамчун бародар шудем ва ӯ дар дасташ кристалл гуфтани мавод истеъмол мекард. хай гуфтам биё як бор истеъмол кунам, як бор истеъмол кардам ки хай чизи безеб буда. коркарди дурусти ахбороти оперативӣ ба кормандони раёсати болозикр имкон дод ки ба ҳаракатҳои нашаҷалоб нуқта гузоранд. гумонбар дастгир ва аз рӯи ин ҳодиса бо моддаи 200 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян кардани дигар ҳалқаҳои занҷири ҷиноятӣ чорабиниҳои иловагии оперативӣ ба роҳ монда шудааст. дар идомаи коркардҳои оперативӣ кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ шаҳрвандон Ашуруф Шукурло соли таваллудаш 2000 ва Абдуллоев Алишер соли таваллудаш 1998 сокинони шаҳри Душанберо боздошт намуданд ки онҳо дорувории лирикаро дар байни ҷавонон ба муомилот мебароварданд. ман Зиёд Мирзашоҳ ронандаи такси Олуча 7000 мебошам. муддати 3-4 моҳ ба истеъмоли таблетка машғулам. Чӣ таблетка? Лирика. ман ба Шукурло 30 дона таблеткаро дода ба ривазаш дар картан 200 сомон партофтам. Абдуллоев Алишер ба ман 30 дона таблеткаи лирика дод ва гуфт бар дар дасти Мирзошоҳ бите. 30 дона таблеткаро ман ба Мирзошоҳ додам ва он 200 сомонӣ ба картамон перевод кард. маврид ба зикр аст ки ин дору дар дорухонаҳо танҳо бо дорухати духтур дода мешавад. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. ду нафар ҷавон ки ҳарду истиқоматкунандагони ноҳияи Фарходи вилояти Хатлон мебошанд ва гузаштаи доғдори ҷиноятӣ доранд, боз бо гумони дуздӣ ба дасти кормандони милитсия афтоданд. номбурдагон дар 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ даст доранд. полковники милитсия Офоқи Қодириён маълумоти бештар дорад. тарбияи дурусти наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва ахлоқу рафтори неку ҳамида вазифаи ҳар як инсони комил ба шумор меравад. бо ин мақсад волидон, омӯзгорон ва аҳли ҷомеаро зарур аст ки тамоми донишу маҳорат ва нерӯву истеъдоди хоишро бар он равона намоянд ки ворисони солиму хушбахт ба камол расанд. мутаассифона имрӯзҳо ҳолатҳое ба мушоҳида мерасанд ки зиёд нигаронкунандаанд, алалхусус даст ба ҷинояткорӣ задани бархе аз ҷавонон. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор 7 ҳолати ба ҷинояти дуздӣ даст задани 2 нафар ҷавон сокинони ноҳияи мазкурро ошкор намуданд. дар асоси аризаи сокинони ноҳия оиди аз манзилҳои истиқоматиашон аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои пулӣ, ҷавоҳиротҳои тилогин, телефонҳои мобилӣ ва масолеҳҳои сохтумонӣ гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда гумонбарони ҷиноят дастгир карда шуданд. инҳо Раҳимзода Исмоил соли таваллудаш 2000 ки пеш 3 маротиба бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Каримов Муҳаммад Зоир соли таваллудаш 2001 ки пеш 2 маротиба бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст мебошанд. муайян карда шуд ки ин 2 нафар дар 7 ҳолати ҷинояти дуздӣ моликияти шаҳрвандон даст дошта маблағи зарари расонидаашон ба сокинон тақрибан 50 000 сомониро ташкил медиҳад. дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор нисбати Раҳимзода Исмоил ва Каримов Муҳаммад Зоир парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативӣ кормандони вазорати корҳои дохилии шаҳрванд Ханҷару Сироҷиддин Исломович соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи деҳаи Чалчаи шаҳри Норак имоми панҷвақтаи масҷиди деҳаи мазкурро боздошт намуданд ки ӯ чанд сол инҷони бо ҳар гуна макру найрангҳои ба худаш хос ва дур аз мазҳабу шариат ба сайру ҷоду машғул будааст. оиди кирдорҳои мардумфиребонаи ҳуқуқвайронкунанда майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода гузориш омода намудааст.
خرافات یعنی اندیشه، عقیده و فکرهای پوچ و بی‌اساس که به شخصان علایده تاثیر خود را میرساند، ظهوراتی است که از جهالت و نادانی و دور ماندن از علم و دانش سرچشمه میگیرد و در اکثر موارد باعث بدبختی ها در جامعه میگردد. خیلی تاسف آور است اگر امام مسجد جای پیشگیری جامعه از خرافات شهروندان را به گمراهی و جهالت برد. کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی اجرای عملهای خرافاتی را در کردار شهروند خنجروف سیراج‌الدین اسلامویچ سال تولدش 1967 ساکن دهه چلچه شهر نورک امام پنج وقته مسجد دهه مذکور آشکار نمودند. گمانبر شده شهروندان ساده و گمراه را قبول نموده با خواندن دعا در اشیاهای با مانند صابون، چای خشک، آب به بیماران گوناگون وعده شفا داده، همزمان گویا به گرم کردن مناسبت‌های زن و شوهر مساعدت می‌کرده است. تومورهای نوشته او به قول شفا بخشنده بیماری‌ها بوده، پیش راه بسته گمراه زدگان را باز می‌کرده است. من به حیث امام خطیب در دهه چلچل شهر نورک فعالیت میکنم. من کسلی شکم در سردرد و همین ها برای برای کار گفتگی برای تمامی چی گفته همیره نوشته میتیم، یعنی آباد برای مناسبتی بین آیلگی خوب شد گفته در آب، چای، صابون همین ها در کوف کرده میتیم. بدتر از این معین گردید که خنجروف سیراج‌الدین استفاده برنده حب‌های پسیخوتراپی بوده. هنگام کافتکاو از او 82 عدد حب‌های پسیخوتراپی نوی ترامادول دریافت و مصادره گردید. نام برده نشان داد می‌دهد که مشغول شدن به خدمت رسانی مردم فریبانه را با مقصدی به دست آوردن مبلغ و خریداری این نوی حب‌ها به راه مانده است. یک سال شد همین ترامادول من استفاده میبرم. همین صابون و آبی که همین چویی که برای همین دعا میخونم یکان مبلغی که میتین من همین ترامادول میگیرم برای استعمال خودم. نفری که خود پایبند جهالت و ماده پسیخوتراپی است و از نشاندادی او برمیآید که مدام در حالت مدهوشی قرار دارد چگونه میتواند جامعه را برای راست و دور از عملهای زشت و گناهکارانه هدایت نماید. وابسته به حالت مذکور نسبت خنجروف سیراج‌الدین اسلامویچ با دسترسی ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده، با قرار سود نسبتش جزا در نماد جریمه تطبیق کرده شد. جهتی با تنظیم در آوردن حرکت واسطه‌های نقلیات و پیشگیری حقوق ویرانکنی‌های دغل حرکت در راه که از جانب یک زمره رانندگان واسطه‌های نقلیات صادر گردیده، این حالات با وضع صدمه‌ناکی و انتظام نقلیاتی تاثیر منفی رسانیده، آداب و مدنیت شهرداری را کاسته می‌گرداند. طی روزهای آخر از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک قطار کارها با انجام رسانیده شدند. از رفت چرابین‌های مقصدناک این نهاد گزارش نوبتی را تماشا کنید. از 15 تا 25 سپتامبر در حدود شهر دوشنبه عملیات شرطی تسمه به خطری و اسکوتر راه اندازی کرده شده با آن هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جلب گردیدند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که وقت‌های آخر در راه‌های اتومبیلگردی جمهوری وضع صادرشوی حادثه‌های راه و نقلیات تشویش‌آور گردیده، باعث فوت مسافران داخلی واسطه‌های نقلیات و جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتن آنها، همچنین ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه از جمله رانندگان دوچرخه و سه چرخه، اسکوتر و خودروانک‌های برقی به مشاهده رسیده، باعث تشویش و پس گردیدن انتظام در بین شلوغچوی حرکت در راه گردیده ایستاده است. گذشته از این از نظر گذرانی جای حادثه و واسطه‌های نقلیات ثابت می‌نماید که در اکثر حادثه‌های رخ داده مسافران در کرسی پیش نشسته تسمه به خطری را استفاده نمی‌برند که عاقبت چنین به اهمیتی با فوت و معیوب شوی آنها آورده می‌رساند. خیلی که شما در نوار می‌بینید راننده اتومبیل مرسدس بنز و مسافر داخل واسطه نقلیات هنگام دورای واسطه نقلیات از تسمه به خطری استفاده نبردند که هنگام دوچار شدن با صدمه ناخوشی نقلیاتی جراحت‌های وزمین جسمانی برداشتند. اگر همین مسافر از تسمه به خطری استفاده می‌برد احتمالی جراحت نگرفتن مسافر داخلی واسطه نقلیات میشید. متاسفانه چخیلی شما میبینید مسافر از تسمه به خطری استفاده نبرده است که سر و قسمت پیش بدنش با شیشه پیش اتومبیل برخورده، در نتیجه مسافر داخلی واسطه نقلیات جراحت‌های وزمین جسمانی برداشت.
аз ин лиҳоз мо аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт ва мусофирони дохили воситаҳои нақлиёт хоҳиш менамоем ки ҳангоми иштирок намудан дар раванди ҳаракат аз тасмаи бехатарӣ истифода баранд. طبق تحلیل‌ها در مدت سپری گردیده ضمن بردن نظارت از بالای حرکت واسطه‌های نقلیه 176231 دلیل قاعده ویرانکنی وابسته به تصمیم به خطری را نبستن رانندگان واسطه‌های نقلیات آشکار کرده شده است که از شماره عمومی قاعده ویرانکنی‌های به خود گرفته 24.8% را تشکیل می‌دهد. همچنین از جانب رانندگان دوچرخه و سه‌چرخه، اسکوتر و خودروانک‌های برقی طلبات قاعده حرکت در راه دغلانه ویران کرده شده، باعث تشویش در راه‌ها گردیده ایستاده است. از این رو در جریان عملیات کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با تعدادی از رانندگان خودروانک‌های برقی صحبت واخوری دایر نموده ذکر نمودند که آنها نیز اشتراکچی حرکتی راه بوده، رعایت قاعده و علامت‌های راه به آنها نیز حتمی میباشد. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از شهروندان خواهش می‌نماید که در راه‌ها احتیاطکارانه حرکت نموده قاعده‌های حرکت در راه را قطعاً رعایت نمایند، زیرا رعایت این طلبات کفالت امنیت شخصی و دیگر اشتراکچی حرکت در راه به شمار می‌رود. یادآور می‌شیم که عملیات شرطی تصمیم به خطری در شهر دوشنبه از سال 2023 این جانب گذرانده می‌شود. ҳамватанони гиромӣ, дар фарҷоми барнома хоҳони онем ки дар рӯзгоратон ҳамеша адолату амният пойдор бошад. хайр, тансияту хонобод бошед.